Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi mawuthi-ke uzama ushaya kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi acindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli konze ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke zinto engiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphothela izindawo njengamanje ukuthi-ke ungakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke ushaqisa-ke okushiwo-ke umlisa-ke eveza laphana-ke enkulu-ke imfihlo-ke laphana-ke nge-ANC na-ke noRamaphosa-ke eveza-ke nokuthi Ramaphosa-ke wenzeni ukuze asindise i-ANC. Eveza okushaqisayo-ke lapha kodwa ngifuna okuningi mina ukuthi ukuzwa ngami. Into nje ngizodedela i-clip alomlisa-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini. Bengicela phana masizwile-ke le clip ungene ema-comment section ufishe uvu lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalokho daba-ke lolu bese wenze kulungile nje ungixhase ungaphumi alicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke limnyama leli konze ukwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe kulethela zona ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje ukuze ngakuphothela izindawo njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Ngokubona kwami u-ANC kwi-right track ukwenze konke ukuthi ujike isimo sawo ube yiqembu eliphumelelayo eyinkethweni. Sekuyosala emphakathini ukuthi uyayibamba into u-ANC oyenzayo. Kodwa nje uyambona lo mongameli okhona njengamanje uCyril Ramaphosa wenze a lot of dirty work ukuze u-ANC ube sesimweni esiright kumongameli olandelayo. Wenze a lot of dirty work waphinda futhi wanika i-direction and uma ulalela uFikile Mbalula noma noPanyaza you can see ukuthi i-next generation ka-ANC understand i-direction entsha going forward, uyabona. So sekuyosala emphakathini kodwa mina ngokwami ngibona sengazi ukuthi i-ANC yenze kahle kakhulu. Kuphela into umphakathi ongafanele ungayenzi ukwenza ihaba ngesupport oyinikezwe i-ANC. Njengoba i-ANC i-40% abayiphe mhlawumbe u5 more kube u45 noma u2 more kube u42. Iqhubeka i-ANC i-realize amaphuthayo maybe for 10 to 15 years i-ANC igcinwe kulesi simo esinje iyophuma ebhodweni iqembu elingcono kakhulu elingaphatha kubhekwe phambili.